Icheye mu biro imodoka ikudepoza igushikana muhira mama bipasa popo mkamune surprise mama unanivumbua bo ni nka surprise ariko urazi ko twavuganye juzi turongera kusimu twaravuganye canke wari wavyibagiye mwene wacu unambiaga ubusinchirirwa mu isi tengasema uchamana tani tie boga kwe sasa mesega je nagira ngo nutubuye nitani nani mayiwe ni muvire kwe ni muvire musyo kamenge kubunure tuone ni kama nari bintu je bashaka kubona ile ni climatiser ivuna tulia mu climatiser so akafreshere kanafaga nakuya ni mutani wake avu monsieur ubu rero wicara mu biro ego nicara mu biro bengine bako muhano gasori ko kubiru kanangalia tu ijipasa kurubuga kawaida tu kama kawaida kama maisha ni mazuri lakini tunamshukuru Mungu alhamdulillah mudini yetu gasori alhamdulillah kafiri marehemu kafiri wa maka akikoswa ndakuanze kwa manzi ngoya kwanza wewe uze swali nikuulize swali hivyo unanizaga mkichwa kweli mimi nakomala bien none bijye kumushira kuri Facebook ndiko ndajya gasore mbandiko bisororera mwana wa mwisende gi kanyamuji gaela suto none umwana woni yakura kumba bazina yiswe vraiment boerega arabizi ko papa wiwe azuvuga ko papa yakora koroja sima yumze vraiment yarigeze gutoroka koroja non faut arrêter ça mes chers amis kabisa tundere kabisa gasore nkuko nakubwiye ati ni jambere je twabaduhuye je ndashaka kumenya gasore yakuriye hehe maisha ariko Maria ndari gasore bro uri umwana wo muri ghetto nawe muri ghetto kid je uzana kuri mu frère abashwe babizi mbwa abantu batwakure miste barabizi jewe kera Narigisuma c'inkoko nariba amasafuriya muri quartier nariba amashuka nariba ibinyoteri ku miduga ndo kana sina filme mane kandi avuge ngayi wawe nasina filme ngiye gukora twayikoze ikirakogwa filme zo yitwa Kabandi nakinye ubuzima nabayemo Kabandi ya true story jewe Narigisuma nirifuta kolo iriya bagiye bona bana mwibarabara na mutipe ari karibi kinyoteri kuri taxi muri ville ni retroviseur ka ubyezo nawe wayemo koko inkoko yagurisha amafaranga nka 8 unaenda mu restaurant zazandira gakura piga mabugari wa 200 na maragi ya 50 kina nawe waye mu buzima bro kabisa gaso naje ndibuka muri ivyo bihe harabaye mayimbwa nagenda nyimbwa tujya guhiga aeroport batarayugara mimi kwa mayimbwa bro mayimbwa mwahiga ibiki twahiga nuze ya ikenge unajua kenge twahiga mamburu twahiga ifuku mwacha muzijya mwacha muzijya ikenge twarazijya ariko nazoka nigeze njye ariko akayabona akari ndrobo akwa ariko mbirozo ndurize biti honorable amfata ukuboko kuri mu ishati y'umukobwa urumva primaire wakunda kucyana bakobwa nari umukomeye bakobwa barankunda yacha nicara gati y'abakobwa uramba pipitire twicara batatu bane primaire nibuka yuko muri pause twacha tuja kwiba kambaranga mwisoko bire bima mihogo bya magari ntibikiza ibintu byarahinduye njyani corona yabitwaye ariko akantu nibuka muri primaire yamatwarete ubona ko ziri pendwa twari twize muri école za independent mon frère hapana twize kuri école nyamabere école sabushimike ari ukuntu amatwari twari dufise nta mazi yagira canke papier hygienique ibi yahisi kumushaje wa VIP twari dufise akantu kitwa welcome home Uchinja mtu kwa reti wasanga umusoda ari ngaho na masikio umusoda inkane bidore kwinjira ndasimba nikana ujabu aho ushize ikirenge haraho nyene kukumva aho ushike naho nyene wacha wikarukana urumva sasa rukuntu heje kubombarda hari namazi yarahari ku ruhome ari akarongo k'abakica kajya rero ukavuga ati umuntu yashitse hari yagute kajya akarongo rero kacikaza n'andirimbo loko eza binti umwe avuga ati bya mutipe mu gushika hari ya Simba loko eza ni Simba wa akihanagura kabisa bras tulitoka mbali niwigeze utabuka wagira udutrase mon frère
Guys mumeze neza muri bon umviriza amaze jewe nukuri ko Imana nari maze iminsi myinshi nakora ico bita umuvumburo. Hari abantu bamaze iminsi kuri Facebook bagwanya ikintu cy'umuvumburo bagwanya nukuri ko Imana umuvumburo uratunza abantu ngaha nka jewe mbayeho kubera umuvumburo je mwamenye kubera umuvumburo nivyo n'umuntu yoshaka kubabwira ngo umuvumburo ntubaho umuvumburo ngo si vyiza ngo vyereka aba diaspora nyene nibo bantu badukunda bambere bakunda umuvumburo wocu tubwira ngo tureke umuvumburo man ivyo ntibikunda umviriza cyo ngoma ndamuvumbure gasore ndabereka karorero kandi ndabereka karonda ndabereka ko jataho nagiye kandi ndabishoboye ivyo sindabishoboye ani muri centre ville hani muri centre ville ntabwo ari mu Kamenge ntabwo ari mu isite ni muri centre ville shakura abano mazu mani muri centre ville aha imiduga igumicana canako umviriza pax tugende ndakwereke gasore mahoro mzee ngira nkora umuvumburo mzee urumva gasore akorera ngaha urumva akorera ngaha bale bakuna n'abakwagite n'abakuna kumanani bakuna ku mikono corona isha salama monsieur uko wa bien bakunzi bakoresha umwanya media wana bakunzi bakoresha time ndibaza muri bon muri fresh aha ni hamwe gasore asanzwe akorera afisi biro vyiwe abadandarizo bya mashini nibiki nakangara gasore kwanza mmekuwa na gahunda nayo mimi kuna gahunda nayo tuliongea naye lakini ninafika na mgonga surprise mimi sina nini nimesha huko mtoto wa mjini Messi kwa mtoto wa mjini umeongea naye kuna programu yao sasa brother unazora bilimani ndio maana nakwambia ili duka ni letu ndio maana unapaswa kuja kwa utaratibu na sisi tuna utaratibu wa kupokea mimi ni chawa Messi mimi ni chawa ongea naye acha mtu amuongee wewe muuliza gasore mimi nataka ni mu surprise ni mgonge yani una appointment naye niko nayo niko juu telefoni imezimika niko na gahunda na kama kawaida kama mimi naheshimu sana kampuni kubwa kama hii naheshimu sana tena hapa ni mu centre ville hii mulango hapa sasa unafikiri ni kibambazi bure bumaiwe una bure bumaiwe banabandikaga unafunguka kama kawaida kama dawa Ismail Gasore honorable Gasore honorable vipi hali mzee mani nakufika ni mpaka tuombe permission dusaba uruhusha dupige magoti kubiyere bya byo gupostinga ngo ndiko nisururira ndiko ngipiripiri sakira ubure gasore yicaye mu biro imodoka ikudepoza igushikana muhira mama vipi popo mukamunesi surprise ma unanivumbua bo ni nka surprise ariko urazi ko twavuganye juzi turongera kusimu twaravuganye canke wari wavyibagiye mwene wacu unambiaga ubusinchirirwa mu isi tengasema uchamana tani tie boga kweli sasa Messi gaje nagira ngo nutubuye nitani nani maiwe ni muvire kweli ni muvire musyo Kamenge kubunure gasore safi lakini akayaga ka vendrate kaguma kaka ma systeme ka ecran papa kana kupatia nani kirezi electronic center na publicité mondani yaimo ndani turazima mte vipi none mawe na safi man sasa man hari biki kuresha umwanya rika ndakwirukana no security no urasohoka mimi niko munyarusaku gasoreka munyarusaku unaanza kuingia mu mawa erega yiki naona ni musaro de kubote bo musaro de pote pana kwa mabio security ni kuri baragusura ni kuri kwima ure jamaa yepeki wapere ku murango apima tabiro 10 uko nza kuguza guseti yivera tabiro 10 biro 10 ni begi ile begi yako hii gaso sare ngoe kwanza tuone ni kama nani bino jemba shaka kuona ile ni climatiser ivuna tulia mu climatiser so akafreshere kanafaga nakuya ni mutani wake abo Monsieur ubu rero wicara mu biro ego nicara mu biro bengine bako muhano
Gasore iko kubirika naangalia tu ijipasa kurubuka. Kawaida tu. Kama kawaida. Kama. Maisha ni mazuri lakini. Tunamshukuru Mungu. Alhamdulillah. Mudini yetu Gasore alhamdulillah. Alhamdulillah kafiri marehemu. Kafiri marehemu kafiri wa Maka. Ndakuanze kwa manzi. Ngoja kwanza wewe uze swali. Nikuulize swali. Hivi unanizaga mkichwa kweli? Mimi nakomala bien. None bije nukumushira kuri Facebook. Ndiko ndajya. Gasore mbandiko yisororera. Umwana wa Mwisende. Kanyamuji. Gaela Suto. None umwana we yakura kumva amazina yiswe vraiment. Boerega arabizi ko papa wiwe azuvuga ko papa yakora koroja. Sima yumze vraiment yarigeze gutoroka koroja. Reka je nicara hano. Sawa icara ngaho. Nishimiye mu biro. Ndio. Abantu bo mu biro ungefunga imashini kidogo. Hii ni personnel lakini ya kazi. Ni ya kazi. Ni personnel kabisa. Gasore jabana banje. Okay. Yes. Ismail Gasore. Yeah, man. Honorable Gasore. Merci beaucoup. Baba lao. Yeah. Vipi sasa mzee? Fresh kuri shubari. Muzene zari. Yego ndashima nawe. Gasore. Yego. Je ni jambere duhuye. Yego no bwambe. Kuva Gasore yagatangura kukuba kizina. Gasore yakaduhereza za nani kuva mu ihuriro ntiturigera duhura na Gasore. Duhuye ariko nawe ndagusubire ku kwanza ubwambe. Koresha umwanya. Nagenda kuye kutari umukomedi wewe. Ibiro wamukora mu gendo umunyarusaku sawa ariko umumenyesha makuru tabura post yawe ivyo nivyo so mushaka kugira kuri Facebook ngo ndiko ndajya ndiko ndisorora ndakondera bamuri twarete uriko wowe na Simbisi bijya bintu mu frere menye yuko arabakurikirana bakuzi bafise ama master bafise ama licence umuntu akabona erega Gasore untuzi ko Simbizi kwanza adukuri Simbizi wewe kana Simbizi ndamusubiye ko ibintu mukora c'est pas intellectuellement c'est pas intelligemment c'est la folie que vous faites. La folie c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la folie? La folie c'est le comportement qui est bizarre. C'est le comportement qui est bizarre. Congratulations. Très bizarre. La bizarre. Gasore. Je no mireki. Wewe na Simbizi da muziki ifite 15 ans yitangura kuja. Simbizi ni muzee. Ule unagari na kabisa. Gabi nakora Simbizi ni muzee. Ngiye mukoro na Simbizi il faut stopper ça. Mukora ibintu bitari éducatif. Bitari nyene. Comment je peux dire ça Non, faut arrêter ça mes chers amis. Kabisa. Tondere kabisa. Gasore. Nkuko nakubwiye ati ni jambere je twabaduhuye. Je ndashaka kumenya Gasore yakuriye hehe. Maisha ariko Maria ndari Gasore. Uri umwana wo muri ghetto nawe. Muri ghetto kid. Cyo uzana kuri mu frère. Abashwe babize. Mbwa abantu batwakure miste barabize. Jewe kera Narigisuma c'inkoko. Nariba amasafuriya muri quartier. Nariba amashuka. Nariba ibinyoteri ku miduga. Donc quand nase na filme mane kandi avuge ngayi wawe. Nase na filme ngiye gukora. Twayikoze ikirakogwa. Filme zo yitwa Kabandi nakinye ubuzima nabayemo. Kabandi ya true story. Jewe Narigisuma nirifuta kolo. Kolo iriya. Bagiye bona bana mwibarabara. Na mutipe ari kari ikinyoteri kuri taxi muri ville. Ni retroviseur ka. Ubuzima nabayemo. Kabisa. Wabitegwa ni kinone muta. No, umenye yuko koresha umwanya. Uzina rwose tubaho muri iyi si. Babufise impamvu bwabayeho urumva kuba je nagize kubigisuma nagize kuba ikibandiki nagize kuba mayibo mfete urumva si kuba ikinani si kuba ko nabitewe no kutagira indero ariko ico gihe utashi ugasanga mera kubwira ati nta kijumbu cyabonetse saa sita mwihangane mwijoro wacuba ngombwa kujya kwironderera giswe kinobera ndatafata amahembe kure mu mebukira sazi niriba amahembe wazi kwiba umwembe gushika nawe bigera bakwirukanye mbu mwizi wa hembe ugacuba hasi nangutia tumbo aho witwa nde Ismail je Gasore ngari bwaze urumva mu frère donc chizi kwa mugabo umuntu akuboye polomani nashaka kwemera ko gize kwa mu sano nuko mu biro anasema upete bakuriye heza Gasore ibintu wiba vyakugaburira vyari nk'ibiki ahane inkoko kwiba inkoko yagurisha amafaranga nka 8 10 unanda mu restaurant zazandira gakura piga amabugari wa 200 na maragi ya 50 kina nabo baye mu buzima bro kabisa Gasore naje ndibuka muri ivyo bihe yarabaye mayimbwa nagenda nyimbwa tujya guhiga aeroport batarayugara mini kwa mayimbwa bro mwahiga ibiki
twayiga nuzeya ikenge unajua kenge twayiga mamburu twayiga ifuku mwacha muzijya mwacha muzijya ikenge twarazijya ariko nazoka nigeze njye ariko akayabona kari ndrobo akwa ariko mbirozo ndurize biti honorable kabisa si tuko kwanza kule chini kwanza Gasore ulisomaga primaire nize primaire kuri Sainte Famille niga no kuri Muslim Health Primary School ubuzima rebwo muri primaire bwa rumeze gute kuri Gasore muri primaire cyambere muri primaire narakabandi nye primaire je urumugene bya isiri cyane abahungu primaire hageze igihe madame amfata ukuboko kuri mu ishati y'umukobwa urumva primaire wakunda kucyana abakobwa nari mukomeje abakobwa barankunda yacha nicara gati y'abakobwa uramba pipitire twicara batatu bane primaire nibuka yuko muri pause twacha tuja kwiba kambaranga mwisoko bire bima mihogo bya magari ntibikiza ibintu byarahinduye njyani corona yabitwaye ariko akantu nibuka muri primaire ya matwarete ubona ko ziri pendwa twari twize muri école za independence ba mon frère hapana twize kuri école nyamabere école sabushimike ari ukuntu amatwari twari dufise nta mazi yagira canke papier hygienique byahisi kumushaje wa VIP twari dufise akantu kitwa welcome home Uchinja mtu kwa reti wasanga umusoda ari ngaho na masikio umusoda inkane bidore kwinjira wasimba nikana ujabo aho ushize ikirenge haraho nyene kukumva aho ushike naho nyene wacha wigaruka urumva sasa rukuntu heje kubombarda hari namazi yarahari ku ruhome ari akarongo k'abakica kajya rero ukavuga ati umuntu yashitse hariya gute kajya akarongo rero kacikaza n'indirimbo loko eza nini umwe avuga ati bya mutipe mu gushika hariya ya Simba loko eza ni Simba wa akihanagura kabisa bras tulitoka mbali nibigeze utabuka wagira udutrasi wagira udutrasi mon frère kabisa Gasore muri ubwo buzima waciyemwo uri ba mapera urigeze kujya mapera cyane mapera ni mapera ni amapera uriye menshi ingaruka y'abari wacugwa diarrhée en fait wacuja muri toilette cyane turi kuranda imbako manjugu nivyo abana muri rohero nibazi ndimbako imbako abonye ndimbako anajoze ngo nagasharizo aho yacibaza ngo naka ice cream na ice ndimbako yamal kabisa Gasore inkoni zo muri primaire wazumvise gute tukaduse umwigisha muri primaire kuri Sainte Famille nigisha weti gatoya sorry kidogo sorry allo zikubiswe mu fayi yo kwitwa inkonu karabati none ndiko diga nje mu frerika uyo mwigisha uramwibuka ya muri primaire nakoresha kamvugisha ukuntu no muri secondaire abigisha abanyigisha barabibona jewe ncerewe kubwo gutinya inkoni naca nkarota naca subira inyuma nkaca kurondera umwe barabara ati nyandikira rasta ko nakwaye kabisa Gasore rero ngaho aravuye mu vy'amashure warahejeje burya diplome office ndafise kabisa wagiye muri comedy ryari rero muri comedy comedy nazitanguye kera cyane comedy nayitanguye nk'ifise imyaka 8 wita filme nakinye ifise imyaka 12 abantu babonye ndaza kuyikurikira uraba nakinye filme nk'umwana muto cyane nabitanguye kera nahereye muri quartier ari ukuntu twagira ama club culturel ama club action unayigiza kabisa twakinye ama filme menshi avant yitwa Mumbalama Ningerijua ni nyinshi cyane twakinye ariko no kubera ko ico gihe twakoresha CD ama CD yashagari bika shapasuka ariko rero ndibuka 2012 nakora filme yitwa Imashoka nayo yambereye ouverture en fait ndaza kuguhaga extrait gato gashire kabisa ugize neza Imashoka niyo yambereye ouverture twakinye 2012 2014 ndaronka trophée muri Festival atanke meilleur acteur de l'année chanja gukora formation ya cinématographie muri Kenya uwo mwaka yari filme comedy canke no cinéma cinéma urumva ariko kuva kera nkina comedy 2016 nja muri Chine ushika n'ubu ndacafata indege kabisa kana abantu ntibanabimenya abantu babimenya ni nkuko novuga ati ibi bintu ubona nga muri Crazy Tronic Center nije muri nja kuyizana muri Dubai ariko ndabivuza abantu benshi tavuga atafoto nta cyabaye izo mwihaye nibiki boneye atafoto nta duhabure
cyatuye no Fasi mwenye na Lolilo rendaga gapiga ka video Ah, kama Lolilo liko Dubai. yagiye yambaye impuzu zo mu mbeho ku musenyi muri Dubai Lolilo acha ushenzi banu ushamba uwo ni ushamba urumva kera ma Dubai ahubwo jewe hasige ko mfata urugendo je Dubai mfate foto na video ndabereka ko nagiye Dubai baje ibintu byose nije ndamandabiza nariya kabisa kabisa gasore abantu benshi bakumenye mu ihuriro yego wagiye gute mu ihuriro ni recruitment aho urendaga wamba jewe urumva jewe bwa mbere natangwe nkora je natangwe YouTube 2017 bro itarononekara iga YouTube yatubereye nka beri cyakuje kuri YouTube yanjye rawe natangwe YouTube 2017 nkora video zanje amisi cha turahura amisi acambwira ati bro ngo dukorane ico gihe kwanza nako ndakoresha komanda twahuye muri 2017 muri Ngozi ambwira ati nkoresha ndamukoresha video mbere twatagaragaramwe n'imwe ya bonane kabisa sheri magitunguru matomate maizere wekabateri yego amisi cha turahura iyo Euro TV ya posting amakuru y'imipira cha turahura na amisi turakora Imana ishimwe turakora birashimwa ibigenda neza yego gasore avuye ko tubandanya mpamagara umuntu ho ngaha hari cyo ngomba kumubaza about ino kirezi electronics Ahmad njo kidogo njo security hama ukoresha umwanya corona dukoresha umwanya kabisa tumce tumera nk'abagomba Ahmad koresha itabi Sheikh Ahmad Sheikh welcome bro koresha itabi wageze gusohokana na Nice Sky oya nimeze gusohoka oya kabisa Nice Sky namumenye bo Nice Sky yubasize imbere yanje nari nk'umufana wiwe mu Bwana Nice Sky nawe karagenda cyane Ahmad mambo vipi mzee uko sawa Ahmad hapa ni mu Kirezi Electronic Center gasore akorera ngato tunaongea kirundi monsieur kama uko mtu akalemi byako kuyua gasore alianza tumika hapa yaje gute ngaha muri Kirezi bon gasore sinzi ko ku Rwanda rwiwe yari yababwiye gasore kwanza cyambere novuga ko ari umubosi mu babosi tuba dufise ngaho Kirezi ni bosi hore yiwe yitwa ngwiki ikintu nshobora kuvuga oya izina yitwa ngaha kuko muri company juni company kubwa monsieur DG directeur général akongera akaba na marketing manager we waje imbere yiwe cyangwa waje inyuma yiwe urumva gice ushobora kwishura ajeje cyane igisata ca marketing yego aho nyine monsieur Ahmad Sheikh aha musanzwe muhakorera ibikirero kuko abantu babonye ingene twinjiye babonye ibintu biriko birakorerwa ngaha ariko niba babitahure neza musanzwe muhakorera ibiki uwo bakenera wokenera nk'imashini kuko hari amamashini agugwa mapyuke unapigwa mashini ya feki unakyarudisha ngo yatwarahejeje ahare mukora gute bimeze gute kwanza ni magazine electronique vuze magazine electronique nkuko namwebwe mukingira mwabonye ibyo tuba dufise mu ncamake mu byo tudandaza electronique irimo ibintu byinshi kwa twebwe dufise kategori zacu z'ibintu tudandaza ushobora kuvuga kabisa tuba dufise amatelefone n'amaccessoires yabo appareil y'ivyo dufise amasaha y'amasaha agezweho ushobora kwitabira kuba na telefone kabisa utanitia boga sana na wewe dufise nk'ama speaker dufise ama projecteur tena kalikali dufise ama casque ikintu umuntu abantu babashimira ko cyane babashoreye niki bon ikintu badushimira ko cyane iyo tubahaye ikintu tubizeza ko ari ikintu cyiza ca qualité turagerageza tukabagarantisa kandi iyo bagiye bakagikoresha vraiment kenshi mu bakinya bacu ni bagaruka kandi iyo bagarutse bagaruka kuturondera ko ikindi kintu swat bakaturungikira ubundi mu kinya bivanye n'ingene baba bashimishije n'ingene twabakiriye ivyo tuba twabahaye wapi miko si GBL si français GBL ashatse kubwira ubwoko bw'ama speaker nayo nyene bagiye ku match okay hama Ahmad je nakuze n'izina ryawe ubwo nyene system washatse
kudufata gatoya none aha boro adresse yaho ni herega mimi namaze ko ku murango adresse yaho ni he duni mu centre ville adresse yaho neza nkuko bivuze ni muri centre ville ama ndibaza benshi barazi station katikati kuva kera twari tukonyene station katikati station iri kubarabara rimanuka muri Asiatique ego kuri station kwa katikati ni Boulevard de la Liberté barabara benshi bazi rija mu Kanyosha ita kujya Rumonge kujya Rumonge abari Finbank shash ari etage ya Finbank shash en face yaho niyo hari pharmacie Salama umva turi juste à côté ya pharmacie Salama hagati ya pharmacie Salama na alimentation umuco umva ushitse kuri ya station kwa katikati benshi barayizi tegeza gucubona magazine yitwa Ikirezi Electronic Center kabisa we ntuzi impamvu bayise Ikirezi Electronic Center bon impamvu yise Ikirezi Electronic Center ndibaza mwe muri abarundi murazi Ikirezi ya wambaye Ikirezi namenya ko cera ona Microsoft byose ni mu bintu tudandaza ngaha kubari ya Paxi zini na zimwe mama we yaje kuzaniye ya upeti kone kutere kari mama ke arikana muletea yesi gatuka kamenge kayishagi na musubize gasore tumere nk'abasozera kugira dukoresha umwanya duhereza umwanya ibindi bikorwa kuko nitubokipe cyane asante sana Ahmad Sheikh asante sana gasore bareje kutwiganira ibintu usaje mukorera nga kandi ndumva ni byiza cyane service zaho ndibaza ziri huta gose uzanye mahera baragukwiriza gasore entertainment y'u Burundi uri kubibona gute entertainment y'u Burundi kiratera imbere même si urabona yuko tuvuze gutera imbere hatera imbere mu artiste ni hatera imbere mu mufuko c'est pour kubona abartiste nk'aba twebwe dusiga turonka n'ubundi buzi ku ruhande tukavuga ati twaronse ishori renza SATB asiga kurupa mu biro byidandaza indege yego urabona nubwo turabona ari karakoropa ntaco tuzobona Fizzo asiga yakora akazi hariya muri Europe sinzi kwa sereva muri kabare cyane byose urumva donc mu Burundi dufite problème imwe turatera imbere ku mazina ku maso ku marizo social ariko gutera imbere mu mufuko bikaba intambamye nadangaye ni kweli yo ni kweli urumva gutera imbere bikana mu bisi voilà unakuwa abo muri bisi baza bandamutsa koresha umwana uruke upasha kwa hivyo tuzo kuri private no muduga we kana unaona pourquoi pas abis entertainment rero utirikigenda rero impamvu abarundi batahura ikintu kimwe yuko babonye umuntu amazi kweza atari karakora bawe muri amazi amezi 5 ataso indirimbo tuvuga ngo ameishiwa tuvuga ngo yabuze ibyo ba par contre yabuze uburyo abishiramo aravuga ati uburyo bundi ndabushize muri iki kintu biramvyaza umusaruro nkaronka ko mereza abana ariko akabona ati nkoze clip ya 3 millions orke clip itazo kwinja ni 100 à quoi bon de faire ça ça barakumenye c'est bon kabisa ego ko nanje vuba ndarongora urumva sinjo kandi cyo turagishika ko gatoyi ariko utahuza abantu batahure comedy ego comedy musanzwe we definisa gute comedy mu gifaransa nkuko twavyize c'est l'art de faire rire les gens mais en les donnant un message numwuga gutwenza abantu unabigisha en même temps aniyo definition yo mu bisanzwe kabisa gasore ubuzima bwose waciyemwo warabaye icamamare kabisa ku buryo jewe naratangaye kandi ndagukeze uritumika gasinema ya bien Kingwendo merci data yarangiye sana bo nayiravye kabiri sindakubesha nayiravye kabiri kuko nari nshaka kubona gasore vuba turafise yindi nanuze na jasa voilà jasa nawe ndamwemera sana rero gasore ndagukeze ico kintu wakoze ni ciza cyane ariko rero gasore ubuzima bwiwe buriko bugenda buriko bugenda bugana he ubuzima bwa gasore utarabandanya biko bugenda buba ubuzima bw'abandi bantu bwa honorable vuba ndagira mariage ubuzima bwa papa na mama iyi ni emission ego ndi seri vuba uragira mariage sawa nk'umunyarusaku ego nshaka kumbwira umukobwa muzogira nawe mariage arahari yitwa gute singombwa yuko mvuga izina ryo uririya gasana kwa minushi wararize hapana ndaita security kutuye mu ndani ngoja kwanza iyo misi yose yugeze kuri yo sije unatofanya interview za mkarti tukumbira sikiriza gasore uririya gasana ariko no munsi ugo mugire mariage n'umwigeme ari mu gihugu nyabaki no murundi kazi aba mu Burundi
ahaba hose no murundi kazi kari umukunzi wanje kandi bose zogiye mariage bataka nini we Gasore mariage amezi tazorengani n'amezi oya ntaco wowe umva ko uzokira mariage ushaka unterere none Gasore ushaka unterera none oya bono gutera ko no gusa samushire muri komite jumini muzazi mfise suta kwanza ganya kwita umwana wawe sutwa vyavuye asutwa se none suwanje simbizi si wangu none umwana wamaze kura kitwa sutwa kwishura kitwa sutwa muri quartier azo kuyumva gute none si bisanzwe none zoshika imazo sutwa bakabwa ntibabaho bamateso sécurité toshawe mutwinji sutwa apana Gasore bakabwa ntibabaho bamateso umwana ukazayitwa mateso Jamila kiabo zawadi mateso au kitenge Gasore oui kabisa comedy warayikoze cyane hari abantu babaye inspiration kubera wewe ego abantu bakurondera bakubwira ati Gasore ni support grand frère ko naje bahora baza ego niki wabakorera kugira bagire nabo benshi nabakorera ukuntu ndacabikora ni benshi nabonye n'undi asigaye kina nkanje yitwa Kabarsa Kabarsa nabonanye yitwa Kabarsa mukurikirana yakora neza namubwiye ati courage kina gakolabo tuzokora nta kibazo nta kibazo erega mari ibyo tuzovyamana mani bakubeshe tuzovyamana sawigize nguragaye ku bantu uri kiki wewe ntamvura idahita ubwatsi burashabuka bisubundi kandi ibihe bihibindi akwa bon de faire ça Gasore nubwo ngira ndakubaza ikintu mengo nikikuraba ariko n'umuntu wawe wa hafi cyane yari nka address yawe aho Gasore ari nawe bamumenye yasone uno musi wewe turabona ibintu bikokipa turashobora gutangaza ati Gasore vraiment nimba mubonye atagisora amasinima menshi abari muri biro hari bundi buzima ariko ararondera n'imiziki ibintu nk'ivyo yasoni wewe wo mupresenta gute yuko ari mu biki yasoni ariko arakora sinzi ko mubwira ibintu byiwe ariko arakora kandi yasoni aramaze kwiyangaja babitahuye yego kwiyangaja famille mbono sawa ibyo byose birimo kandi ntibakubeshe umugabo n'uyigwanako kintu twari kuguma ngo naka braza n'abantu bo yarasambutse na wasafi ya muraza yaravuyemo ntibakubeshe umwana mwiza nuja kwirondera bwatwe kiwe donc yasoni yakariyondera bwatwe kwiwe kandi yasoni kujya trabrandinze each other azo kwibranding kwiwe birabana namanda mutemwe ati none kudaposta bakubone ariko ni porepore tu umuntu wese na ideologie ziyo umuntu wese na pensée ziyo kabisa Gasore ubu Burundi bwacu ni buto ariko burimo ingabirano nyinshi cyane Gasore yaje apresenta ingabirano abantu benshi kera tutari tumenye yenspiye benshi cyane Gasore yubaza yuko ibi bintu iherezo ry'abaririye ibi bo iherezo ry'abyo ndakubwire hari kintu bamavuga ngo uzokora neza wigire ukoze nabi naho ukagisanga imbere kikagwerekeza kiva dirwa iki kina amaherezo yacu uzogaburirwa nabo wafashije muri ubu buzima twabaye uri umuririmbyi ukima collabo umuririmbyi gicaruka menya yuko wewe ubustare buzogenda naka batwita bari legend na legend atinya gucitinga urumva bakwita muri legend wa hundi wima collabo ari wagezweho urumva nubwo akaruka hafi ni nkuko uraba Diamond na Harmonize ubu tuvugisha ukuri tw'abantu twikirana industry Diamond ageza usaba collabo Harmonize urumva donc muri ubuzima icuzo ko nico kizogwerekeza mu misi imbere usimzara umamba kabla jabuka mto mukindi bavuga ati ntugaye uruzi ntugaye uruzi utarujabuka cyane ntumbaza urumva so muri ubuzima kwicisha bugufi no kubaha abantu no gukora usenga nico kintu giteza imbere umuntu kandi nico kintu kizokugira feedback nziza mu buzima bw'imbere merci beaucoup kuri shuma niko mukasi asante sana Gasore reka ndagushimire cyane asante sana nundi munsi kandi twakuze neza si byabiri byo cyane ni wankubise ngo nuko ndakugwaye ko surprise ariko tuko turorganiza match tuko turorganiza y'abajournaliste n'abakomedi n'abakinyi ba film guys jewe nzokina Gasore azokina no kuri kwimana kandi Gasore utakiza ku poste gani jewe nzokina kuri the goats Lionel Messi Ronaldo Kudisi Lionel Messi Ronaldo yo poste ni ya representa bose muri yo match Lionel Messi Ronaldo naje nzo presenta Mbappé
na Griezmann none nkaho ubona tuko kina hamwe kweye we tutakuwa bakomba yani uzo buri mu bakinyi basina mie mi ndagupiga gashenga mingi Messi nzogutsenga guys ni le 27 tuzokina match le 27 aho bizoba biryoshe cyane ku kibuga tuzobamenyesha abari ko badukurikirana bazoze kudushigikira babone Gasore yambaye ikabutura twatuguru twacu bana tumiguru twose tumiswenswe merci sana turafina abantu kuza kugishura muri Kirezi Electronic Center muri Kirezi Electronic Center na hano haryoshe cyane Gasore asante sana Ismail Gasore guys ndabakunda cyane behind camera ni Pax Alaba bye bye